Bok Jelena, hello! Evo na brzaka samo screencast da vidimo kako ćeš unositi proizvode i slikice ove tu na diademi. Idemo na, evo ja ću ti prvo ovako pokazati na kolekciji, znači idemo na administraciju i s ovim svojim Jelena s parametrima za logiranje koje sam ti poslao možeš se logirati. I odmah recimo otvori si preporučam dva taba admin i ovo je to na kojem radiš, tako da odmah u isto vrijeme vidiš šta i kakve su promjene napravila. Da bi dodali znači na kolekciju fotke, trebaš otići na kategoriju portfolio s lijeve strane i ovdje tu možeš vidjeti da ih ja već imam 4 dodana, to su ove 4 slikice i preporučam da otvoriš portfolio 1. Iskopiraš si ovo kao mali tekstić koji ti je kao template, recimo. I da ga recimo koristiš znači za ovo kad trebamo vidjeti info u vezi te slike, da ga možeš samo kopirati, pastati i mijenjati što trebaš. I ovdje ćemo poslije kategorije vidjeti. Recimo dodat ćemo novu slikicu. Evo, slika test. Pasnut ću si ovaj tekst unutra, šifru ako trebaš izmijeniš, boja crna, siva i neke promjene napraviš i dodaš si istaknutu sliku. Znači ideš na odaberi datoteke i izabereš neku slikicu. Evo recimo ja ću izabrati ovu. On ti uploadne, izabereš ju, sad sam ju od izabrao, ali dobro, i postavi istaknutu fotku. I on ti ju pokaže i još ju trebaš dodati u pripadajuću kategoriju. Za sad imaš majice i tunike. Ja sam dodao te dvije kategorije, ako ne trebaš recimo novu kategoriju, odmah ju odavdje i dodaš, recimo da su to haljine. Dodaj novu kategoriju i ona ti je odmah označena. Objavi post, pogledaš stranicu, refresh, vidiš da je odmah dodao i kategoriju, i majicu i haljinu i kad ju klikneš na haljinu samo ti pokaže koja je haljina, koja je majica, koje su tunike i svi. I automatski je sve gotovo. Da, nismo i info dodao, info je gore, tako da eto, sve se vidi. Ništa, to ti je u principu za dodavanje, ideš na portfolio stranice, za dodavanje tih galerija, na katalog kad se ide za slikice dodavati, onda se ide na galerije. I onda se dodaje u galerije fotkice, znači na novu kategoriju, novu recimo stranicu na kojoj ćeš napisati, ali dobro to možda, ajde dobro, evo recimo primjer, ili ti ovako testna galerija, izaberemo da je galerija i uploadamo recimo, ili ovdje su ti već postojeće neke fotke koje si već prije uploadala, što je dobro, znači da ne moraš ponovo uploadati, ili možeš dodati svoju novu fotku, evo. Ideš na isto add image, uploadaš ju gore, izabereš ju, ali evo recimo da sam ja uploadao, izabereš ovu fotku, recimo ovdje ova haljenica, i recimo ova tu, i kad hoćeš, i ako treba dodati info gore, tu možeš napisati znači neki osnovni info o slici. I recimo zamijeniš poredak, objaviš slikicu, to je tu testnu galeriju, ali nju moraš dodati na stranicu, znači da bi ju dodala na stranicu, recimo Happy Price, ja ću bubnut, ali maknut ćemo kasnije. Znači na Happy Price ćemo doći i nađemo tu stranicu koja je i tu na Page Builderu mu dodaš kategoriju, ne kategoriju, nego mu dodaš galeriju i daš mu da ide cijelu širinu stranice i izabereš ovu galeriju koju si malo prije napravila, a to je testna galerija. Thumbnail wide neki 100 i 150, to možemo staviti da je recimo 300, a širina je 700, dan i ažuriraj. Da vidimo da li smo napravili dobru kategoriju, to je dobru galeriju sa dvije slike ako se ne varam. Evo je super i dodali smo neki osnovni info o slici. I to je to.